Itake rugiriroho bw'inazo buniringana hika 20 kane ryabekayo mugenzi James begamba omuri cyakarinda erbatire barwanira kumara ubwire buringwa enjo yecibwe ne ya Abarikurwanirira mujuni kana tekateka ngo n'abanyabuzare tureba ngo kutujwira nuko tiringana nisabo buyandi munyambe armasara ati mencha kunyanjira nawara mukaze banje tinyine shonga kazaro mukayaba tuje twabashoborora turi na probation officer wa Lyantonde na osi wa polisi w'Byamaka mukuru Joel twikirizana ngo ahantu aho mushanguka basinga no ko sentabireze ziba yabira hingire ne sente zeye okuyibabira pangisize bikiriza ko muhereza ebipande bishatu no kumwongera ibindi pande bibiri yashashura ipande bitanu twikirizana deni babone kulisiza mwente zabo mu kibanjo abaturabe cange hamwe n'abamwombe bembezi bashyireho kureba imbere rwerarikiriza konka bahamize ngo enshongeze neziragahita kerishebo yabasigire bakabara kwikiriza no mukubagana iki kinyi ati ubwire bw'inyiti bw'ino bwabinyi cyo bakuzanye n'ingwero nakagoti nyine bwingi bwona kushanga abana bari hampati babokize ibintu byona hati nambwe n'ikirundira hampati kumano kumanyanyo bayiza wenjo nagireba bajokize kandi ate naza kwikana polisi mbuze Lyantonde ndebe bari abajokize nabakutekatekwaho babuze kuba ari barabo awenki bajokize ndibe no mukadedina atubona tekateka ki uwo mukikuru umuko mugenzi kandi ubu bari kutunga kakumu kuba yegamire cikorwe ki nawe twagambaho nawe nikabasana kuragira umwana wa Nyatiyoke tuhanyira mwe tonto nafashe ku rude bisanza nobona we nazo ojya utatera mutoro nase no cyoci zeranga bona mureba zisha kwirega ndayisha kumurondo baba ni inyeri yaba nibo ezeza kureresha ebinte biri kubarwa miliyoni nka 20 nibyo bicokereza bwo mu rogu gasha kwa Sandeke William.